دوباره سلاف تماشاوان نجا اول جمیل ما سر توباران بداویین هلوستن جدا جدا باشوره کردستان دیتن یعنی پارتو آلین سیاسی دخوازم لسر سروکاتی هرم دست پی بکن داخویانین سروکی هرم درباره بمباران خندیلی کو سوجدار دیگه بویه که کو هن سبب و سوجدارن تکدانا پروسس آشتینه هر وقت راگاندنا سروکاتی هرم داتی کو بالا کی نوا پکی که دخوازه آشتی تک بده یعنی اف هلوست سروکاتی هرم چواد بینن نا Davutoğlu cidbeji Cemil Bayık daxyanik ta goba hamı gel çek vargır başar biki. Derevi mezin kir. Min disal vegera şoraşi Rojava'da axıftinik kirbi. Dve axıftine da mı gotu bi geli Rojava li diji Daesh lazıma çek vargır xabı parezi şer biki. Davutoğlu dbeji Cemil Bayık li dijî Tirkiye şer ilan kir. Li dijî Daesh min xast ki gelê Rojava xwe çek bike ki li dijî Daesh rawastê xwe biparêze. Li dijî Daesh bankirin çawa dibe banga şer li dijî Tirkiye. Bi veya Davutoğlu çi ispat dike dema ki li dijî Daesh sekin li dijî Tirkiye sekin veya ispat dike. بله اگر ور نبینا Davutoğlu وقت نکر çava لدیجی دایش شهر کردن لدیجی ترکیه دب شهر بله اینها لباشورجی هنگ دبیجن işte Cemil Bayık banga şehir kir bu Türkiye ve Frokana dışını ser başvur. Sebep PKK'ye ne Türkiye'ye. Va çıkar hasta. Vişara Türkiye ilan kiriye ne PKK. Şu bediytin adı çima serukati herimi daxuyane kosade de. Teser gerla teser gel. Li başurji Türkiye bombardmanadaki PKK nakı. Li zergeli Froki Türkiye li gundiyada ne Froki PKK bin. Lazıma li başur herkesik li diji Türkiye ravastı. Le avvasa dibejin ku bu gundiya var bombaran. gerilla la kandine jberve ki bomba baran diken. Gerla gundanina. Bele. Ça hakik eskinine ve dahyaniye bede. Beje işte Türkiye bu PKK li gundiyadı. Ver armanşçıya dexazın veya gundiyad mıntıkada der bakın bitirsin. Ki gundi mıntıka çol biki. Ki de gundiyada millet da li diji PKK düşmaniye peş bakın. Ki nakokiye peş bakın. Ki de gundiyada veditna peş bakın. Bejin eğer Türkiye elvadidi sebep PKK. Günah hazın Türkiye elvadidi bu PKK der bikevi. Dixazin veya peş bakın. Zaten banga vejkirin. Gotin lazıma gerlal başur derkevdi. Bele. Ev bombardmanına bu eten peş kıstım. Bu ve zanabin gunda dedim. Vatayın le başur derdik evin. Çoğahtı geli başur men naxazin vektem derdik evin. Hatta geli me bixazam li başurun. Geli başur me raziyel me memnune. Pirskireki me geli başur. Xwe bi mehvan zanin Geli leber. başur li me jî hez dike. Geli başur dizane ki di roja teng da me geli başur parast, me başur parast, me hükümeti herîm parast, me destkeftî wan parast. Eğer gerla rojê teng da li dijî Daesh nesekinna, rewşê başur ne baş bi veya gelê me başur, partiyê başur. Başa de daxuyane çawa dibini madem musabe yani serukati herimi هست بوی بر پرسیارتی نکیره کو گریلای ما شرکت چما به داخلی. Türkiye ve dixwaze bu ve ev axtına dibin. و تا بو برجواندین حزبین افداخیانی برای ترکیه تندان. Anı zanım veya fakat Türkiye ve dixwaze iki bangi ve jibeki dixwaze Türkiye pek. و تا جیبجی کرنا. ne? و تا جیبجی کرنا داخازین ترکیه نه. Ne başur te parastın ne hizbek tikanı kazanç beki. Eğer siyaseti netevi be peşkıstın veya başvur kazançtıkı, hizbe başvur kazançtıkın. İro PK siyaseti netevi demeşini.
ruhê Kurd, dilê Kurd, hastê Kurd, iradê Kurd gewre dike, xizmetê Kurd dike. İro pirsgirêkê Kurd, jinê Kurd, gelê Kurd li dünyaya keda naskirin tekoşini PK da naskirin. بله Tekoşini Şengal, Rojava, Kobani da naskirin. Veya Bale. herkesik dizanın. باشه مسعود بارزانی وکو سروکی هرمه وکت گوتنن خواندن جباتن کرنج بکرو او برپرسیار جباشور کردستان ارکیویه وک سروکی هرمه کسی کم ل باشور کردستان لسر وان تو بمب بارانان به تدنگ ده همان دم ده به مافی خوش دزانه کو حق ده دخوا ببیجه لباشور کو هرمه سیاست خوا بجیدی کنو او برپرسنین جه سیاست PKK کو انجام دادتون و لورجی لباشور بشکا بمباران پیوندی بوی و جبر هندی جی مسعود بارزانی او پیام دایا. Anız hanım bu çav peyama daya akıl kek mesut dağıtı dahas kirin lazım edici bombaranı Türkiye ravastana av şermezar bikirna le Türkiye dahas bikirna ki av bombaranına nebin ki zarara nedi gel zarara nedi bahçe gel zarara nedi gündiya zarara nedi sivila medeniya lazıma le gel geli Kürt cibigirtana dici Türkiye ravastana bi çavê gelê Kurd li ve bombarana bisekina ve çavî binêrana arast ew helwest lazim e werbata pêşxistin ew helwesta dikete xizmetê gelê Kurd. بله ده همان دم دا جبلی سروکی هرمه ده همان دم دا سروکی حکومتی جی و سوجدار دکه به تکدانا پروسه هاشته و دیسان بجه جی کو لور هن و کم مهوان دبینن دخوازم لسروی که وکه سروکی حکومت افدا خویانیه دا این درباره ویکی چلی بیش Niha ilk wa daxiyaniye didin li beşê Kurdistan hemiye kar dikin rexstinê xwe hene. بله Kawadirê xwe hene, quwatê xwe hene kar dikin. Tujara me negotiye vaya müdaxeleyê wa beşaya awna mîvanin. Haqqê herkes ki heye li hemî beşê Kurdistan dikane xwe rexistin bike, dikane kar bike, dikane siyasetê bike. Çünkü Kurdistan ne tek beşike. Çar beş. بله Hakkı herkes ki heye li her çar beşe jî siyaset edin. نتونیم به حق خود هم دزانم نلدیجوه. کل باشور کار Em بکن nel dijwene. Herkesik li her beşki dikar kar dikin. Em jî kar dikin. Derveyî me jî kar dikin. Bu PK dibêjin çima kar diki, çima ve suala li xwe napirsin, ya jî ki wa suala li me dipirsin, çima li êdike napirsin. بله Va nabe, va ne hakiki mezine. Ne tek PKL hem beşe kardiki, hem parti dike jile beşe dike kardiki. Partiye başvur jile beşe dike kardiki. بله Em ve jî xirab nabine. Em dibêjin lazım e jî Kurdistan bu hemî partiya vekirî be hemî parti jî dikanin kar bikin. باشه Aras şewa. جبلی او کارکرنکا مدنیانه سیویلیانه تی کرن کو تو آماجه پیدا دلی دست وردان هن دست باشور کردستان وردن دکارو بارن باشور کردستان حکومت هرمه Bove gel karar bide. Me dest bey varda ya me parast ya. Vakta ki daş hücum kir ki kem ma hevler bikevi. Gerlad ve zürfe de hat. Mahmur, Kerkük, Şengal, Celevle. Neşki hükümeti hevler bikevi. Neşki hevler bikevi. یعنی اگر گریلنا با هولر دکفت Belki bir ket onu. Herkes gidip ejik gem abi ki bir ket onu. Yani va çava dest vardı ona. Va parastına ya dest vardı ona. Her olducu Daesh lişen galbı gir hatta Celevle gerla şehit adı. Va dest vardı ona ya parastına. Ve hedikanı herkesik bu vicdanı ha karar dedi. باشه بهتر مثلا دست وردان د مثلا شنگال د ته خویا کرن کو راسته گریلا ل شنگال شر دکن کچاوا پشمرگل کوبانه چو الیکاریا شروانه نیه پک کرلی دورا وگریانه باشور کردستان اگر اتو شنگال ات آزاد کرن او رول گریلا لور بداویته و وگرن قندیله ما برج yav gotiye. Ma gotiye ki xatarê Daesh rabî
که شنگار رزگار کرد PKK gerlayı xol ve dikişidi. Şöyle gerla vekte namiliyor der. هیچ بزاوکه جبو چکرنا کانتونه که بری گلک بحثا تکرن کو شنگال کانتونه کسر ها گل و برسی باخوا بده Av ham propagandana. بله هلوست یکتیان اجتماعی کردستان چوا دبینی Yani helvesti ektiğin içtimai Kurdistan helvesti ki neteviye. Hatta esta de mesele helbijardı Bakur'da disa mesele Rojava'da li dijî Daesh de mesele yekti Kurta helvesti ki peş tıkın helvesti erenine netevine am vana baş dibine. Am da kazın ve siyasete daha jî peş bakın. باش Hem de kazın ne tek yekiti Goran parti yani KDP partideki hemji helvesti ha niştiman perveri be. بنشتمان Yani- پروری نابینی هلوستین وان Servi asası lazıma siyasete peş bakın yekti Kürt lazım asas vardır. Nekin ne kokuya mabeni Kürt'da da peş bakın lazıma yekti Kürt bu asas vardır. Bu ekardır. بله نکوکین و پارتی لسر چه بنمانه بردام داخویانی انتون دنا برارای دارین و هنه Mezdedenine yani ev de ragandine da pırt demezin kirin. Hinek dixazin ki mabini me u parti da nekoki mestir bibin. Kine? Hatta dixazin şerj bibin. Devleti da gerj dixazin. Hinek partici dixazin. Menfaati xod ve da dibinin. Ana bejim banekim çünkü ev menfaati xod mesleği xod ve da dibinin. Emji menfaati gelli Kürt yekti Kürt adı binin. بله Mabini partiye da dikkanı pırskiri kevin. Vaya ne bir sebep ki mabini partiye da düşmini çevdi. Li dünya hamu valatta parti hana, bername ve hana, hatte ve hana, cuda cuda xabate dikin, şevaze ve xabate cuda hana, mabini ve da pırskiri kene. Vaya ne bir sebep düşminiye. Vaya zindibine çedik, vaya peşkeftine çedik. De mesele netevi da meri tücara düşmaniye nakı. بله Mesele partiya, perskireki partiya nabe perskireki netevi. Tücara perskireki partiya meri dernakı peş mesele netevi. Parti bu neteviyete hana, bu gel hizmet bikin hana. Bu nikanın neteviyete bikin kurbanı xwa. Nikanın xwa peş bikin, hamit işte texin hizmeti xwa, vaki xwa bikin. Ev şaşın. Ama hamı şaştı bin. وقتا او پارتی کو یعنی چه مفایوان چه استفادهوان ته ده هر دیسان دخوازم اگر بکاری بنابیان جمعه بلژی کو کی نه دخوازن شر دناو برا پکه که او پارتی دا درکه و او مفایوی چه به Yani hana o partiya ne hana, hem beşajı hana. Ne hav ceznavi van bejim. Be axiftine xwa, be beyane xwa, be ditine xwa, dedin diyar kirinci. Herkes bezanı. Ne hav ceznav mava bejim. و هین وک کجه که چوالوان نرینان دنرن و هلوسته و چه باتان که هلوسته که و Hem de kendin luanın ernana. Ama ernana pırt basitti binin, pırt başladı binin. Bu an ernana, bu an dahyanına kesnik anı var. Mabini kurda da şermera der bixi. Ev belki bir şekli dikanın xwar rahat bikin, dilê xwar rahat bikin. Fakat em ona pır basitti binin. Em bi mesuliyet nizki mesela dibin. دیوان Em دمن belki rahna dikin. بله Em ne tek bu parti dikin. Bu partiyi dikej dikin, em bu xwaj dikin. Rahna cudana var kirin nakoki, ava kürkirin, kirin düşmeni ev cudaya. Tücara PK zarara nadi geldi Kürt. Lazım hemi veya bizanın. PK daim bu mesuliyet neziktidir. Pırskerek hana dibin fakat çara serkini pırskereka PK daim asas var. باشه هلوستن دولتن اوروپیان ببیجین و دیسان امریکا جی به تایبەتی نهادا چوا دبینی سبارەت به تایبەت به پکێکی Naha ditini wana ne vakit bere gartılık çebi. Çünkü bere bi daxwaziye Türkiye NATO li dijî PK helwestik Evet. var girti bi xisti bi listeye teröre. Wî çavî jî nêzîkî PK dibin alîkariye Türkiye dikirin.
Piştik ki Daesh hücumu Kurda kir. Ki PKK dici Daesh mevkuf kir. Ki şer kir. Li Şengal bigir. Li hemi ciyal dici Daesh ki zerbel Daesh'ta ki gel parastın, ol parastın, kültür parastın mevkufi vana hatı gıhartın. Gittin çünkü ki PKK ne hareket ki teröriste, hareket ki insaniye, hareket ki ahlakiye, hareket ki azadiye. Ava dittin, bu ve mevkufi vanda gıhartın çebi. Bu ki Türkiye devlet ki NATO'ya zü ne kanunlu dici Türkiye helveste var girin. بله Yekşi bu ki boriye nefte gazete Türkiye'ye derbaz dibin ama mesele ki stratejike bu ve nikanın dici Türkiye var helveste var gibi. Bu ve PKK'de liste teröre da değilin. بله Ve ki bereji nezik ki PKK ne yapın? Çünkü avnacı dibinin PKK li dici Daesh şerdi ki zerbeli Daesh'diki insaniyet dedi Paris'i, Avrupacı, geli Avrupacı, Amerika herkes ki de Paris'i. Veya dibinin bu ve liveci kefhaştı ben. Liveci bu oha encam ne derdik. بله Bu ve siyaseti xadacı gıhartına dikin. Bavarya mı ne veki? بله El peş hinek gıhartını nüji çevik. باشف لها فاتنا فيداوية يا تركيا وأمريكا جبوا لدان دجي داعشة تقولن كوي باندورين وي ديسان لسر هلويست أمريكا هبن كو برانبر PKK هبونا Tahmin nakim. Rastal ser mesele incirlik Amerika ve Türkiye ittifakı peşkıstın. Türkiye'de hazır veya peşi Kürdiye Rojava bigiri. Kürdiye Rojava ne kanı bin hakkı xavar girin. Ki statü ki Kürt ve Çenebi. بله Ki Kobani Afrinci nege hevdi. Türkiye bu eva ittifaka peşkıst. Li gel ve bu ki tesir eser Amerika, Avrupa bikiji bu azlıdıcı Daesh'i halveste vardı girim. بله Ezel gel Amerika, Avrupa li dici Daesh şer bikim. Ev halveste da diyar kirin. Dibin ve halveste da asas düşmaniye bu Rojava u bu PKK peştixi de pratikta jî ew bes cavaya hatta istal dici Daesh çi var şer peşnextiye girtin peşnextiye girtinê kiri şerê ki peşxisti tamamîl dici PKK'ya بله û dici YPG'ye باش çünkü li mintiqê Kobanî çar pênc jara hücumê sengerî YPG kirin. ام لسر روشاوی کردستان بسکنین دنها دا روشاوی کردستان دا کو شروان یپک و یپجل ور شر دیکن و کانتون چکرنه لی هنجاران جیت گوتن کو پکک روشاوی کردستان جی جخوره پاوان کریه برای پیده و سیاست خالور جی بجی دیکه و رناده جی تو کسیندن لور سیاست بکن دیتن آتل سرویک Az da kendim veya bahsede az bidim zeden yine çünkü ne rastya diyardık. یعنی وقتا اوا کل روش آوا برای وده چه چه پیوندیاوی بو ونینه Dünya alem cizanı ki ilk rojavara alakat peşkıstı alikari kiri PKK'ya. Eğer bir şoraşa rojava peşkat, YPG avna peşkastin, hindakil dici Daesh şerdikin, zerbeli dikin, PKK alikari kir. بله Ve herkes kızanı. Eğer PKK alikari ne kirna, av şoraşa var peşna dikkat, YPG, nikan bir var, dici Daesh ravastana, zerbeli dana netçe var gitana. İki de xazın, YPG dici Daesh şerbikin, zerbeli bikin, lazım ve bizanın ki, var Türkiye beser PKK, gerilla, zerba bixwazir lê bide wexte li dijî Daeshî şer zayıf dikerdi. Lazım herkes ve bizan. بله دیسان دخوازم وگرم سر دیجم با خبیم te amaje به بورین پاترولین استراتژیک کرد دما در باز بوی دا
دیسان حکومت هرمه او بورین پترولی که هاتا تقاندن بر پسیارت یا خصوصا سر ملوان کو شرمزار کنن لی داخویان یکوه هبو کوه ببریاره و نبا بلکو هنت جگریلاین و او چالاکی انجام ده لی بیکو به بریاره و با وهای جنب یعنی چما گریلا به بریاره و چالاکیان دردخان؟ Gerilla herkes zanı bir kare merkezi hareket nak. Dışarı gerillada gem çalaki bir kare merkezi, bir talimatı merkezi beklen. بله Daha ziyade gerilla bir seriha çalakiye peştığı. بله Var rastı ki gerillaya. Gerilla borya nefte takan ne bir kararı merkezi takan. Vaya nel dici başura jî. Li başur hinek veya propaganda dikin. Vakki li dici başur, li dici gelê başur, li dici imkanê başur ve taqanda çebiye. Tişkwar nîne. PK nel dici gelê başur. لی دیدم Tujara zirara jî nadî gelê başur. Daim jî PK gelê başur destkeftiyê wî hatta dawî diparêze a biparêze. Gelê başur lazım ve bizanı peke gerla her daim de gelê başur bi gelê başur bi parêze neyle ki gelê başur tê kevbin xetere ve lazım bizanı. بله Na ew boryel kider hatiye taqandı nel başur li Tirkiye hatiye taqandı. بله لی Veya kim mesule gor kanuni nav devleti بله Türkiye mesule. Zarar dige Türkiye. Zararı kilvi başur bibini lazım Türkiye bide maddi jî lazım bide çünkü gor ittifaka gor kanuna vaya. Zarar nage gele başur. Nage başur. لی او Zarar dige Türkiye. Türkiye mecbure ve boriye biparêzi mecbure vakti ki lvedere xisar çebibi ve jî bide başur. Çünkü kanuni vaya. Bu ve ek propaganda dikin vana nabejin vardın diyar kirin ki ev helvestal dişi başurat yapış. Hıstın ser ve xwazin siyaset bikin ve siyaset ki gamara lazım herkes ve siyasetten nekke. Bu ve med daxuyanik şita. Herkesik ve zanı. Yani ve daxuyanik jmeda diyar kirin ki gerla zanabin ev nekkiriye. Çünkü vakta Saddam jî datı taqandın gerla var femdeki ki ev nafta ne başura bu ve de takdim. بله Sebep o yani. بله اول جمیل د گوتنین خدا ته بحثاوی کی کرکو هین تجارا زررمن نابن جبو سر ابوریا هرما کردستان لی راست او بوری وکتا ماجه پکری کو د اخا ترکیه دا هاتیه تقاندن لی داویجار برجواندین هرما کردستان کو نف بسر بخوا بفروشه دکوین د مترسی دا بتایبتی کو نکو کینوان هدنا برا هولیرو بغداد هنه Çalakıma ve nekokenine av psikika wan naf khoya de kon psikika. مرمان جبو کو آبوری Çalakıma ve benine. بله دیسان دم سر باشور کردستان نزدیک بونا و آواکوهین جبو همو آلین سیاسی لباشور کردستان دخوازن چوا تبده گرن لسر چه بنگهین علاقاتین و هنه بنگهین حزبین یان جیوان علاقاتین و لسر برجواندین گشتین نتوینه Partik vakti ki alakata çediki hem ser mesele hizbi çediki hem jilser mesele tavayı çediki. Ser mesele netevi çediki. Tek alakat ne liser neteviyete çedibin ne jî tek liser alakati partiye çedibin. بله Na PKK jî hareketi ki azadi demokrasiye. Bu tekoşini ki gevre peştiği. Alakati ki çedi ki parti bin, rehstim bin, sazi bin, بله kesayeti bin, malbet bin, aşehir bin, devlet bin. Hamı lisser alakati neteviyete, ser alakati partiye pek va alakata peştiği. Dixazı bu alakatana hem alakati ha baş biki hem jî dixazı şaştiya, kemasiya, tişteki hizmeti gelê Kürt nake, tişteki hizmeti azadi demokrasiye nake, dixazı vana
رابط سروی اساسی علاقات پیشتخه علاقاتی بله. که پیشتخه نل دجی بشکیه نل دجی پارتی که نل دجی سازی که علاقاتی ور ام راست نبینن ام دجی علاقاتی ون دما درباز بووی دا ئالوزیەک دناوبەرە پێگێکێدا گەریلیان پێکێکی و هەند پێشمەرگێن هەزبا دیموکرات دەرکەتۆڵێ لێ پشتینگی ڕونشتێنوەچێ بوون دنەهادا لەسەر وی جێک و پێشمەرگە دەمانەوێت دنەهادا پەیوەندیوە دیگەل واچەوانە ناو هنکا درست کر هنک آرمانجه وان هبین خواستن که آرمانجه پیک بینن ما مداخله وکر او آرمانجه همه ولا درخستن بوه من نهش که وار دجمنی پیش کون ناکوکی چوبن شر چوبن او ملورته را کرن ناپسکی که وار نین ئالتە ئاماژە پێکرد و هەند ئالیان کوردی بنیان دەولەتی نەقلیمی بوون devleti iklimi jihabin, kur jihabin navda. کورجی دناڤەوەندە هەبوون Jihabin tabi yani herkes ve zanı yani. Vajji vakta kıl Türkiye helbijartın dağıtı jiyan kırın. Belki helbijartın çebin veya hatı jiyan kırın. Alakı ve helbijartın jihaya. Kurdeki li Bakur li devleti Türkiye li AKP vazdani ki tevli hareketi azadi Kürt bin ki tevli kuvveti demokrasi dibin ki peşi ve begirtin ki ona tevli nebin ki disal gel AKP gel devleti Türkiye bibinin ev nakukya u hastın peş bakın hatta hastın ki şeriki ji peş bakın ki peşi ve begirin. Fakat ava tek çün. وەتاو ji bo berjewendî AKP dixwastin bandoriya li ser helbijartinan hebe li Bakurê Evabi tabi yani herkes vezan. belê dûr ji siyasetê ez pirsiyarek taybet dikem di dema derbasbûyî da hind medyan da çapemeniyan da heta yên nêzîkê yên pekekê jî wa hate belavkirin ku piştî borîna 39 salan Cemîl Bayîk deyû babên xwe dîtine. Nizanim nav ragandına da tiştî var çevine tiştî var nîne ne rasta. Eger di niha de piştî 39 salan tu wan bibînî gotina te çi dibe ji wan? Yani gaga rojik arami çevi perskeki Kürt bu müzakere beçara serkirin. Hatta vekte jiyan bikin hadi binim. O celan O calan herkes dixwazı îro bibîne. yani tu bêtir ji her kesî ji ber ku tu bûyî Ya rabay ji wan yekim. tu jî jê ekwanî çi ji radibêjî eger bibînî dê yekemîn car de. Tiştê bibînim ke bibêjim zafin. Belê spas ji bo ev dîtina te ku tu bi me re bê divê dema derbas bîde belê temaşevanên hêja li vir em hatîne dawiya vê çapêgetinê û heta dîdareka din her di xêr û xweşiyan dabin û bimînin bi xêr. دەم باش تماشەوانن هێژا لە هەرجایەکی بن سلااو لوە بن پشتی بورینە بێتر ji 2 ساڵان ji پرۆسێسا شتێ و بێدەنگبوونا چەکان دنابەرە حکوومەتە تورکیا وەرەوەسا پارتیا کارکردن کوردستان پێکێکێدا جارێکا دن شەڕ و ئالۆزی دەرکەتنە هۆڵێ گەلو کی سەبەبە ji çêbûna şer û destpêkirina şerdîsan prosêsa ştiyê li vir bidawî hate yan jî ne helwêstê hikûmeta Herêma Kurdistanê derbarê dawî bombebaranin arteşa Tirkiye li Qendîlê çi helwêstin û xwandinên kecekê ji bo wan çi ne dîsan dipirsîn dewletên iqlîm rolê wa di vî şerî de heye yan jî ne her wesa tê gotin jî ku beşekan ku balek di nava Partiya Karkerên Kurdistan PKK da dixwaze şer derbêxe ji bo ku bersiva van pirsan bigirîn berês Cemîl Bayîk hevserokê Koma Kurdistan ku hevserokê Koma Civakên Kurdistan kecekê bi me re dibe ji bo bersivdana van pirsan spas ji bo tevlîbûna te eval Cemîl li destpêkê dixwazîn bê pirsê dest pê bikin di 2 salên derbasbûyî da prosesa ştê di navbera حکومتا ترکیه و هر وسا پارتیا کارکردن کردستان PKK ده هبوله دوان روزن داوی دا چند روزن بوری دا اف پروسس
بداوی هات به درکتنا اشر کی سوجدار تکدانا پروسسا آشتیه De Armancı devleti Türkiye'de و hükümeti AKP'de peskeki Kürt bir siyasi demokratik çareser kirin nine. Bernamek wan, Armancık wan nine. د 2 سالên derbas bijî de nebûye Nebi li Türkiye ne tek Kurda milleti Türkiye tevayî jî dixwast ki pirsgehekê Kurd bir siyasî demokratik ve çareser kirin. Devlet jî hükümetê AKP jî Erdoğan jî ew baş dizanibî. Çünkü daim anketa çedikin. Da anketa da dîtimin ki gel pirsgirêk çareserkirine daxwaz dike. Bu ve daim xawardan diyar kirin ki pirsgehekê Kurd qabil dikin e çareser bikin. wata xapandin bû Bu ve hitabı gel dikirin, xapandın çedikirin. Hevî çedikirin ki millet bêje ve hükümeta a pirsgehekê çareser bike ki hevî wê bimîne ki ewna ji bikanin bernameyê xwe iqtidar e wata ji bo bangeçek albijardan ku dengên Kurdan ji wê gel jî bi dest bixe bangeça Belê, belê dixwastin dengê herkes ki wergirin iqtidarê xwe xort bikin. Bu wê ew xîtaba, ew hêviya, ew xapandina çedikirin. Serokê bu ew fehm dikir. Dîsa jî Belê. bo ku pirsgehekê Kurd biriyê siyasî be çareser kirin, xebatik pêşxist. Tek alî merdikanı bêje agirbest pêşxist. lê di xebat dema 2 pêşxist. salan jî de şer derneket yanî gaveka cidî ji balak partiyê nebûye Ne, zaten tek alî me xebat pêşxist, me agirbest pêşxist. Serokê po bi diyalog pirsgirêk hanî gihandi müzakere. Gihandi ve qonağı. Li Dolmabahçe İstanbul bu ve heyeti HDP û heyeti hükümete temsilî ve Yalçın Akdoğan dikir. Pêk va li ser 10 xalê ki Serokê po pêşxisti daxuyanî dan. Belê. Ew ittifaqek bî, mutabaqatek bî ki pirsgehekê Kurd bi müzakere be çareser kirin. Hükümet ew qabil kir. Bu ve qabil kir ki lejnê çavderiyê jî biçi gel Serokê po ki Serokê po bu müzakere daxuyanî ke pêş bixe. Waxta ki ew pêş keft Tayyip Erdoğan müdaxale kir. Bu mutabaqatê Dolmabahçe ez qabil nakim. û çima de dest Li pêkê de Türkiye xebûr kirin pirsgehekê Kurd nîne. Kî ve pirsgehekê bînî roja ve ew dijminiye Tirkiye ra dike. Müzakere nîne, dualî nîne, masa nîne got. Lazim e lejnê çevderî jî neçi gel Serokê po. Zivirî siyaseta ki bere Tirkiye dimeşand. Belê. Her tiştik da alîkî. Dawiya pêvajoya hanî. Dawiya pêvajoya Erdoğan bixa hanî. Yalçın Akdoğan dibêje Selahattin Demirtaş daxuyanê xwe da got waxta helbijardine em ticara qabil nakin ki Erdoğan bibe serokê Tirkiye. Belê. Em nehêlin ew çevbe. Dibêje waxtê ki ew daxuyaniya da işte wextê dibe pêvajo ket xeterê. wata Selahattin Demirtaş dîtina Selahattin Demirtaş yan gotina Selahattin Demirtaş di cihê xwe da bû ku digu em rê nadeyne Recep Tayyip Erdogan be serokê Yani her bijardını ki çava herkesik dixwaze qazanç bike hinek jî dikane êdîke bêje qazanç neke ew heqê wan demokratîk e. Selahattin Demirtaş heqîkî demokratîk pêşxist. Çünkü dikevin helbijartine go em ticara naxwazin Erdoğan qazanç bike. Vatişkî tabî ye. Erdoğan li veya enerî veya li dijî xadît li dijî iqtidarê xadît li dijî bernameyê xadît bu wê jî hücum li ser hücuma bu HDP pêşxist. Belê. Destpêkê li Agrî da waxta helbijartine devletê Tirkiye operasyon kir. Eger millet neketana mabênî gerilla û askerî Tirkiye kuştine zêde yanî dest pêşxerî ji balwa be ji bar gelî lava nebûye Belê
Hatın ser gerla ki şeriki gevre derkir. Ve dere du insanı medeni şehit ketin, gerla şehit ket. Millet ne bina mümkün şer daha zede çevine. Çima gerîla bersiv de demek ki de van du salên derbasbûyî da pirsa Kurdan bêtir hatiye pêşenî. Çima gerîla bêdeng nebû heta ku bi PKK nêta sûcdar kirin. Sala bêdeng bû. Agir bes tek alî dimeşan. Kew xirabe kir, Erdoğan bu xirabe kir. Ağrı xirabe kir. Asker şandı ser gerla ve gerla şehit ket insani medeni ki ketin mabini gerla asker ki şer ne be şehit xistin. Vekte davihani. Asas şi Erdoğan vakta ki müdahale-i pevojeye kir, gaz pevojeye kabil nakim, mutabakta kabil nakim ki seruk apora alakat kut kirin zaten mana ve çibi agir best davi kirin. Pevojo davi kirin. Ki tu agir best pevojoya davi biki beje az mutabakat kabil nakim. Az çavdariye kabil nakim, masa müzakere kabil nakim, duali kabil nakim, peskeki kurdina mani ve çiye, mani ve şer. Vekte şer peşxist. Daviji 24 Temmuz'e de salvegera ittifaka Lozan'da bitara hücum ki mezin peşxistin agir best davi kirin resmi ilan kirin resmi şer ilan kirin. Lewajî beriyan ha amaca pê nekir bu ku îdî tiştek nema bina vê prosesa aştiye û îdî bi dawî bû em ê şer li dijî hikûmeta Tirkiye bike? Haqqê me parastinê heye. Heywanek vaxtê ki dixwazin ben berkêre ew heywana bû ki jiyan bikil berxwe dide. Em hereket dikin em gel dikin. War hücuma binin ser me, gelê me bi daha insana her ro li Tirkiye bigirin ilk siyaseti demokratik dimeşinin HDP, dervay HDP da vana bigirin o her ro terör rakın ser gerla, ser gel, ser medeniya kuştuna bakın. Hakkı me kem ji xwe biparêzin. Em xwe diparêzin. Me şer ilan nekir. Tirkiye'de bêje şer PKK ilan kir. Dereva dikir. Bixwe ilan kir. Çünkü Türkiye ilk agir bes pêşxistî serûkapû bî. İlk diyalog pêşxistî gandı merhale müzakere seruk apû bî. Seruk apû xwast ki bi helbijartine hem Kurda hem çapê Tirka hemiye têxi parlamenê Tirkiye ki li Tirkiye gihartinike çebikî bu alakat seruk apû raqut kirin bu agir best li ortaya kirin şer ilan kirin vekte ama li dijwe xwe Başa de piştî teqîna pirsosê da ku li Rûhayê derket holê de heman demda piştî rojekê dû polîsên Tirkiye hatine koçin we berpirsyariyetî jî kire ser milê xwe û piştî wan kuştina dû polîsan jî balafirên artêşa Tirkiye bêtir bûn babarana Kandîlî kir û êrişê wan bêtir bûn. Ew çima we dû polîsên Tirkiye di nava Tirkiyeyê da kuştin? Niha du polis piştî katliamî Kobanî û Pirsûz hatine kuştin ve dikin sebep bi seda terör radikin bombardmana dikin. Ne tek li ser gerla ser gunda jî bombardmana dikin. Minakê ve Zergele'ye de insanı medeni kuştin. Nezki bista birindar kirin. Ciyê dike jî medeni ten kuştin tem birindar kirin. Lê teqîna pirsozê Daeş berpirsiyariyetiya wê li ser milê xwe dana. Peki bu vana nabinin o pişti ve du polis hatine kuştin veya dibe sebeba hemme operasyonu siyasi askeri livra herkesik Türkiye nehak nabini PKK dixwaz nehak lê dibêjin ji ber ku ew teqîna pirsozê Daeş encam da lewracî kuştina wan du polîsan peywendî pêve nebûye. Herkesik dizane alaqatê AKP û Daeş. Herkesik dizane ki katliam li Kobanî hatiye pêşxistin, li Başê li Pirsûz hatiye pêşxistin, li piş ve
Erdoğan haya. لی اگر اردوغان هبه دنها دا لدجی Türkiye haya. لدجی داعش دیسان ترکیه شر دکه و شر داعش جی کر Yani herhalde Türkiye'de fazla herkes ki bu kapını kapır zana dibini, bakıl dibini, herkes ki be akıl dibini, dibece adıkanın herkes ki bu kapını. Ve ne mümküne? Herkes dizanı eki alikariye değiş giri, eki değiş beş hıstı Türkiye'ye, eki parastı Türkiye'ye. Na ne kanı var ve beşeri, na değişi peki, pek va terörist ilan biki, bejri zahtivan ser Türkiye'ye, eldici her diye şer dikim, mantık ki ve nine, ne kanı zaruka bu kapini. Na, kili dici dayı şer diki, peke şer diki. Eki derbe zerbeli dayıştığı ki, peke dünya alem verdi zan. و تا ترکیه ایرچن ترکیه جبه Peki, سر داعش vakti تنی ki- چراستی Le بونینن dici gerla teröradaki, gırtınadaki, kuşnadaki ve ne alikariya dayış parastına. Veya dici dayış şernakıl, dici PK şerdiki. Ki PK le dici dayış şernaki ki dayış bikane ha kom serevde biki. Çünkü dayış zerbe gevre xalın. بله Bu ki dayış bikane bi car ki dikke ha top serevde biki ki hücum abi ki lazma dayış be parastın. Çava be parastın. Ki hatın ser gerlayı PK. Ki hatın ser hareketi Kürt azadi. بله Vekte dikkanın dayış bu parizinde. Ben perde lidiji dayış PK şarkırın da dayış parastın haya. Lidiji و PK تا جه کشتن şarkırın. آوان دو پولیسان هن پشمان نینن Mesela ne mesela du polis haya? یعنی پیوندی آوان بوی تاکینا Peki داعش de به ağrı gerli hatı kuştun. İnsani medeni hatın kuştun. Çıma bana yek ne hani zemin ne gotun Erdoğan ra hükümeti Türkiye ra hündeçin helbejartı ne ve helbejartına çıma va operasyona dikin çıma va kuşuna dikin. Keski o sola ne? یعنی اول جمیل پرسیار Beşte اوه katliam dibin, beşte katliam dibin, du polisli serikani hatına kuştun. بله Kıyamet eradikin, dibêjin haqqê me ye, em dikanin girtina jî bikin, em dikanin kuştina jî bikin. پیوندی آوان بوی تاکینه به هبو HPG wergirti serxwe rast e. بله HPG wergirti serxwe. پیوندی ها. آوان دو پولیسان بوی تاکینه به هبو Em nizanin. Alaqê wan heye nîne, alaqê wan Daesh re heye nîne em ای nizanin. چما و Fakat گرته سرخوا dibêjin alaqê wan bi Daesh re heye. Çünkü serîkanî li alî Tirkiye qewaidî ki Daesh e. Li serîkanî di nav çiftlikê de evna tem perwerde kirin. Ew polis molîsana jî wan diparêzin veya herkesik dizane. Eger ew polîsana hatine kuştin, bê sebeb nehatine kuştin. Demek ki alaqê wan Daesh re ye, Daesh diparêzin, perwerdê wan, qewaidî wan diparêzin, bu hatine kuştin. باشه Du polis em bêjin hatin kuştin. Ve ne bi sebebê ki hinde terör rakin, hercikî bombaran bikin, bi sada, bi hezara insana Türkiye bigirin, ilk siyaseti demokratik peş dixin, vana bigirin têxin zindana. Ve ne bi sebeba? باشه ام سر پیوندین و دیگه هدف دا باخوین پیوندین و دیگه هدف دا هدف و کنوینر خو د عالیه دموکراسی د باکور دبینن Niha de hareketi Kürt azadi da seruk apo roluk xahaya, HDP roluk xahaya, KCK jî roluk xahaya. تف جبو آزادی و مافی کردان دخابتن Vana tevayî bu azadkirinê pirsgirêkê Kurd, bu azadiye gelê Kurd kar dikin. و تا بریک Bana- آزادی Vazifê xwe hene. با عالیه که اول Yek جمیل vazifê دخوازم dike pek nayne. Vana hevde tevav dikin. لی عالیه دموکراسی و عالیه چک د دستان دابه چوا هف دو دگره دو رین جدانینن جبو بدست خسنا مافین کردان یعنی Nihayet- هارمان جنوان Nakele Türkiye hel bijartın parastın, heral AKP ne parast? Ama KCK parast. Çünkü Adana'l Mersin, Daesh bomba takandı. Ahmet bomba takandı. Katliam kırın. Lisar büroyu HDP her ro hücum habin. Hem takandın habin. Brindar kırın. Dixwastin helbijartin nebin. Eki xwast ki helbijartin çebe
KCK bir. KCK bir sabır paras ki terör peşine kedi. Ki helbijartın bir serkedin. Eğer helbijartın Türkiye çevin av KCK peşxist var rastike. Eğer var ne bina vakta ki av bombanı hatın takandın. Vakta ki ser büroyu HDP hende hücum çevin ki kuştun çevin, birindari çevin, katliam çevin. Vakti HPG dikkanı bir müdahale bikirna dikkanı şerpeş bıxtana. Yani eğer KCK ne bu hedebana dikari benda vel bejartından derbaz bike? HDP bir kare xwa encam var girt. Ne ki bir kare me encam var girt. Belki me ali kari kir. Belki me paras ki helbijartın çevdi. Eğer hedef ki me şer hebina me vekte dikkanı bir şer peş bıxtana. Me şer peş nexiz. Lepişti el bejartından. AKP de xwast şer peş bıxın me peşyeve girt. Pişti helbijartına jî çi bî? Erdoğan AKP encamı helbijartına kabil nekir, hazım nekir. Hendekten gotin ku pişti serketina Hücumu HDP. HDP kir, hücumu Selahattin Pişti Demirtaş serketina HDP قندیل جی ایدی نوان ما غرور گرتو ایدی وان جی شر بهتر پیخصه پشتی کوزانین هدف Bana کاری سر hemne بکبه. şerî psikolojik taybet. Bana bu ki PK reş bikine بله. dibêjin ve propagandana peştinan bana baş sanın. Merkezi şerî psikolojik taybet ve propaganda peştixi. باش. İki helbijartın xas ki peşkevi serkevi PK'ye, KCK'ye. İki çapê Tirka, Kurd, Kuwatê Demokrasî hemî dibin siwanê HDP da xiste helbijartine dîsa serok apoya veya herkes zane ve Bəli. projeke HDP veya li Tirkiye gihartinê mezin çekir. Devletê netewê Tirk rejimên kilser netew devlet çevî zerbe gewre xwarin. û riya demokratik bîne hatı vekirin. باش HDP پشتی Siyaseti سرکتنا imkarî ma zerbe xwarin. HDP پشتی سرکتنا HDP جین جاران جدا خویان HDP بون کو اواشته دو خادن و شر ناخوازن د هفسروکی HDP صلاحالدین دمیرتاج د دما در بازبوی حتی دو جی جارک داخوازا دز بردانه کو PKK دز جی چکان برده داخواز کربو و جبال Ne teklif PKK o da xwast. Türkiye jî xwast. بله Devlet و jî دو xwast. جی دی بیجه بلا PKK چکان بدنگ بکس صلاحالدین دمیرتاج حتی چند گوتنن صلاحالدین دمیرتاج وک هفسروکی HDP جبوه جه گرینگینه و هین پابند بن یان جی نا İki bu Pirskekê Kurd be çareserkirin kar bike. İki bu tecdî ser seruka bu ki be rakirin kar bike. İki dixwaze agir bes du alî bi müzakere dest pê bike. İki bu ve kar dike em hürmetê digirin kî de bu bav be. İki dixwaze war PK reş bike. İki dixwaze HDP reş bike seruka reş bike. War haqareta li seruka li HDP, li PK bike, li gelê Kurd bike asla qabil nakin. Em serê xal berkeskî natewînin. Ew dixwazin bi vê şiddeta, bi vê terora, bi vê kuştina, bi vê şera me zayıf bikin. İradê me bişkînin, me teslîm wergirin. Van ne mümkün e. Bi sala û siyaseta pêşxistin, divê siyasetê de netçe war negirtin, divê siyasetê de Harekê Kurdê azadî pêşket, Bele. PK pêşket. بله اول Îro جمیل geştiye astiki ki di ser sahayê nav netewî de siyaset بله تی گوتن کو دناوا PKK دا بالک هيا اشتي ناخوازه بلکو بالک تندروا و دبر جواندیاوی دایا شر بکت انکو سیاست دولت هند اقلیمی بجیدی که به تایبت ایرانه Nihayek ve dibêjin bu mu dibêjin? بله جبوته Dibêjin de PK de du bas kere. بله Yek tundreva bu mu navê mi dibêjin? وقتا تو تندروا Yek jî dibêjin işte xatekî nerme navê hevalê Cemal dedim. بله Va şerî psikolojik taybeta merkezik veya peştixi. Niyetê xwadin diyar kirin. Dixwazin de PK da du aliya çebikin. PK da du alî çenadin. Bi sala کی بر یار servê داره sekinin, PKK دا bi sala servê sekinin encam var ne girtin, nikan encamı var girtin. Ew rüşt, ew çû. وقتا کی بر یار داره PKK دنا PK da em pek vahame biryara dedim. Şahsik biryara nadim. Az bir tane biryara nadim. İdare ki ve harekete haya. Ve idara pek vakara vardı gire
همه قوتی و حرکتاش پک و قرار پک دینن لازم هر کس که جوه بزانه نه تک وید بیجن دبیجن مابینی سروک آپو PK دا مابینی سروک آپو HDP دا جن نکوکی هنه ویج پروپاندا دکن و تشتی کی گونه نه تشکی نویه بسالا و پروپاندا پیش خستن دخوازن مابینی سروک آپو HDP PK دا نکوکیه چه بکن و نممکنه بله ایرو حرکتی ما لهر وقت که daha مستر بیه daha خورتر بیه geçti astıkı bilind. باشه ایرو حرکتی ما لهمه وقتا daha baştır بردام kardık. بردام پی گوتن کو این پشتی کو بتایبەتی جمیل بای کو بیا هفسروکی کجه که بهتر پیوندیان دیگل ایران خورتر بونه و باشتر بونه و ایران سیاست خو برای پکی برانبر به ترکیه بجیدی که علاقاتی ما herkes ki rahaya, herkes ki racı habin. Kes nikanı bej alakati PK falan cira başa filan cira ne başa. tabi ایران هن علاقه Hatta nama kes ki raguti çima hin alakati nizam Türkiye radikin, İran radikin, Suriye radikin, Avrupa Amerika radikin. Metişkvar ne guti? علاقه به ایران راه نه Hakik kes ki nine mera bej hün lazıma falan رخصتنه را دولت را علاقه چه بکن فلان را چه نکن و تا پیوندیان و من کس دخوازم وی برسوی ورگرم کس حوال نکار جمیل باشتا بیش بله هم حلقه که هر کس کرد چه دکن علاقاتی که هم چه دکن هم دخل خدمتی گلی کرد بله علاقاتی که خدمتی گلی کرد نکی هم تجاره نکن علاقاتنا هم علاقاتنا جی نامش نم راست نبینن لهر کس که جا ودا خواز دکن بله هر کس علاقاتی خدا حره بله کرا چه دکی با چه کی و دانی لسر حزب کی سر بشی کی لازمه چنبن تشتی کم دا خواست که نوا و تا علاقت من هر برسوی هنا ورگرم ولی جمیل علاقت نو به ایران را علاقت ما هر کس کی راه موجود بله دخوازم لسر پرسا دیسان تگوتن کنجارا مثلا او سیاست کجه که جی بجی دیکت سیاست نویتن سیاست تاکالی آنکوتنین یعنی حزب خوانا و دبرجواندی حزب خوا بکارتینوان پیوندی یانوی خباتا کودی که ببرو واجیوان دروش من کودی بیجن لسر هر چار یانکو مافی همو کردیان هر چار پرچین کردستانه İlk ved bejim bol gel binerin nav gel de ki tekabil kirin gel ke hazdiki gel dorberi ke kha komdiki kiti kha çediki kan mi bibinin و bersi تا kan mi var گل بهرا پترا گل بدی ایرو- تنات بواره İrolu Kürdistan kijan hareket nav gel da peştikevi bavari gel bir kijan harekette heye kijan harekette kijan serkuvatiye bu kha hevi dibini dikanı herkes nav gel da ve bibini av raşkını PK ne bu bir şekli nikanın PK raş bikin nikanın peşi PK bigirin بله İki de khazı peşi PK bigiri lazım el PK daha baştır kar biki li dijî Daesh li PK daha baştır şer biki vexte dikanı nav gelê Kurda hürmetê xwe daha mestir çê bike war Belê. dijminiye PK ra bikin war li ser PK reşbîna pêş bixin bêbextiya pêş bixin bi vî şeklî nikanin peşê PK jî bigirin nikanin PK de nav gelê Kurda jî war zayıf bikin her ki vê bikin PK pêş dikevi da jî pêş kevin بله اول جمیلم لسر هلویست باشور کردستان پیوندین و به پارتن باشور هلویست وداوین سروکات یارمی و سروکی حکومت و دیسان پارتن دینجیل باشور امی با آخوین لپشتی بین ودانه کم برسوان پرسان ور بگیرین تماشاوان اینجا بین ودانه که هم دیسان بوارا دبی